Nina Tuhan, O Bethlehem Epefrata, Amina Ijuda kamputa sikitikna, tapi ibas kam nariku pekeke sekala, singa Raja Israel, si asalna ibas adi-adi hari, ibas paksa si Nurianari, si Nurianari. Oh Maria si kelangi Tuhan, ulakan biar engkau iberikan di bata perkuatina man bandu. Mahuli pagi kulandu jana ipupusdu sada ana dilaki, jana bahanlah gelarna Yesus. Ia pagi jadi kala simbelin, dingin igelari pe anak di bata si meganjangna ke Tuhan di bata pagi jadikan ia jadi raja bagi ninina Daud, jana ia mepagi raja man kesusuren Jakub serasa lalap, kini rajana laer keri-kerin. Kuga baci jadi eman bangku, sebab aku si muda-muda dengar. Kesah si badia pagi nusur kubabondu, jana kuasa di bata ringan ibaskam. Perbahan sieme, maka anak ipupus ndue pagi badia, jana iglari anak di bata. Ku endeskan diriku man Tuhan, jana jadilah ibas aku bagi singgo katakan du. Bagai pe malaikat rendahi Yusuf, tunangan Maria. Oh Yusuf kesusuran Daud, ulakam biar muat Maria jadi indaharandu. Arkitekan anak si ipupusna arkitekan kuasa kesah di bataka. Ipupusna pagi sekalak anak dilaki, janah bahanlah gelarna Yesus. Sebab ia mepagi sinebusi bangsana ibas dosa-dosana nari, janah igelari pe Immanuel. Tandingku jikam oh Tuhanku, Maria ukurku arkitekan di bata penebusku, sebab engkau ingat na aku kawan na si meteru. Gendu hari nari kerina ngatakan, maka aku datang tua. Sebab dibatasi mada kuasan cidakan perbahanan naman bangku, badia megelarna ipeterukna raja-raja siar kuasa, jana ipeganjang kena kalaksi meteruk, kalaksi melias ibesurina alu kerina si mahuli, jana kalak bayak isuruna lawas ngambe-ngambe.
Kira-kira 3 bulan dekana Maria ringan di rumah Elisabet maka muli ia ku rumahna Pak Sasie Agustinus kepala pemerintahan Roma luruh kerina rakyat sibas daerah kekuasaan nagelah sensus Edama sensus si pemenang sangat siai Kirenius gubernur Isiria Nina Kaisar Momo man bantah kerina rakyat sirulo mulai kerina kuku tandu gelai sensus kam kerina daftar kendu diridu bagenda memomo man bandu kerina maka kerina kalah berkat kukuta pengulihan gelai sensus Jusupe berkat ikutan Nasaret di Galilea nari ku Betlehem di daerah Judea Mejuah-juah bibi banci kami tading ijenda reketeken mehuli kulanda harang kuenda Sentabi kel permen bibina ingan tanggodem daramindu ingan si deban Mejuah-juah mami banci kami tading ijenda reketeken mehuli kulanda harang kuenda lanai yang asup perdalen daun tolong sampai tindu kami mami tolong mami Ya mekuah nareng ingat ater nehen anak kami ena tapi ijenda lanai lit ingan beberema mina godem kerina coba darah mindu si deban Erkai kam je anakku duana ngokap tengah berngie ladat kami ingan tading bibi entah liat ya hendu ingan tading man kami berngenda mari nakku mari adi jabunta lanai lit ingan tading lah kam baskarang asuhenku je mungkin lah akap ndung berge erkiteken lit gara api mari ku taruhkan kam duana labu dalih bibi si penting bancingan kami pekesahkan berngenda bujur kel bibi mari kita berkat mari kita gujah ijelah kam tadi kencase masana mehuli mengkula Maria ipupusna skala anak dilaki balutina salu ampan jana pepedemna ibas pelang Erkiteken lanai li ingan rumah penginapan ibas daerah epe lit piga-piga permakan sisangana ngiani asuhan imbal rempet dari segala malaikat Tuhan lambiar aku maba berita si meriah si mereken keryahan simbelin man kerina manusia sendah ikuta Daud nggo tubuh juru selamat man bandu Kristus Tuhan si jadi tanda kariman bandu ida petindu kari anak-anak ibaluti aluuis medem ibas pelangkah rempet rida entrem malaikat sindai dengan rende muji di bata in excelsis Deo. Ubange kak koendai nak eta kita kukuta Daud pukarang asuhan
Ota kita lawas ku Betlehem, menahan kejadian silit J, bagi sini katakan malaikat Tuhan dai. Sekala juru selamat nggo tubuh. Juru selamat si janji kenekin. Maka pedas-pedas berkat permakandai. Jana ida petina Maria ras Yusuf. Dengan idah nape anake medembas pelangka. Kami reh pujenda arkitekan berita sisahkan malaikat Tuhan man kami. Janah payo kal bagi kai si katakan malaikat Tuhan dai. Terpujilah Tuhan ibas ingan si meganjangna. Eta dage kita mulih jana si pese berita eman kalak si deban. Berita keriahan. Kenca Yesus lahir i Betlehem, di tanah Juda ibas zaman Raja Herodes, rame guru-guru timur nari. Guru timur nari ku Jerusalem, ternungkun-nungkun. Ijakin Mesias, Raja kala jauh di simbaru tubuh Raja. Sebab tidak kami bintang naik timur, dan hati kami roh nembah mambana. Mesias, Raja kalak Yahudi. Imam-imam, ijakin Mesias itu bu. Di kota Betlehem, tanah Juda, ada kita kan bagai ngo isuratkan nabi-nabi. Bagai kini isuratkan nabi-nabi. Oh guru timur, diganai bintangnya mulai tridah. Baru dengar aja. Berkatlah janah pepayo alu muhuli ija ingan anae. Janah adingo kam jumpa, beritakan man bangku, gelah aku pekujah nembah man bana. Anti Raja, sehingga kami pagi arenda, berjuah-juah. Sebagai berkat guru-guru timure, idahna ka bintang si enggo idahna marenda i timur, la tanggung riahna ukurna ngidahsa. Bintange erdalan arah lebena jenari, ngadi tepat ibabo ingan anak Agak bintang na andai nake. Payo, jelas kal bintang. Sikut-ikut saja bintangnya. Uga PJ anak Mapas kau lagi petunjuk bintangnya. Engkau kita seuh ibas ingat Mesias ini. Mari si sembah, mari si sembah. Otak lagi si sembah. Benar lagi luah persembahan tandai. Emas, mur, ras kumandan. Sembah dengan tipu kita dengan Raja Roh Tubuh. Bagaimana Yesus lahir ibas sekarang asu-asuan. Terpujilah di bata ibas ingat si beganjang. Janah damai idoni man manusia si ngena Athena.